Halo bro, sudah tahu bilang apa? Pokoknya kita cuma mau antar tapi kak di bandara. Ini video cuma video Semarang sih, video bebas. Terserah gue mau bawa ini atau enggak. Kita cuma suka baking form antar tapi kak. Bawa ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus mau di bandara. Ya terus mau pergi. Itu gendang pecah apa? Di sana. Wah ini nasi. Coba tuh. Seksi nasi. Dia duduk jauh jam turun papengah. Kenapa tuh? Ciao. Golkar nak saya foto. Michael, nabi slop. Nanti mau ambil. Hah? Golkar ini enggak. Nerekam ini, masih isi di YouTube. Bang sana itu kok ya. Di bantal sebab panjang mainan. Banyak kuliah tambahan. Nih orang galau. Duh. Semua berangkat jam 10.17. Orang berangkat. Apa dia komentar situ? Bantal lain sudah opa. Jangan di situ. Dona petas. Sini dona petas dari. Mudik. Mau ikut? Sampai di Madrang, Dol. Iku tidak bicara bebelang. Bandara, Bang. Semua muntah dia. Welcome to the jungle. Baru sampai ini. Jadi kita ini di mana, guys? Hah? Bandara apa? Soekarno Hatta. Samlat tulang. Jangan lupa ya guys, jalan-jalan ke Manado. Pakai Manado gitu. Buat yang Indonesia, kalau orang Manado biasa. Tak sabar muka dalam. Tidak pernah di bandara ini. Baru sekarang di bandara ya. Udik, orang kaget. Ini dia dari Kawanua, orang gunung, orang gila, mencoba ke Bandara Manado. Oke guys, ini sampai orang gila.
nasi bungkus ning sate. Sate. Jalan kok. Makanan tradisional ini. Nasi bungkus. Gentleman. Orang udik Ada di Bandara Samrat. Jadi Di Manado kalau suka tahu. jangan lupa pasiar ke Manado ya. Jadi Goyang terserah, ayah sampai di tengah, nah goyang mana-mana. neng sebelah orang gila. Oke, Sudah tahu kemana? orang jalan-jalan pengen ke Ingin ke gila. Ambon. Sorry tahu di Yang satu Inggris. tinggal nggak ikut. Sorry tahu di Inggris. Mungkin dia kata lanjut ke Inggris. Jadi mau interview di Inggris ya. Jangan lupa Bang Uni ya. Lagi kita channel lagi ya. Waduh. Zwingli Kaparang. So 2 juta subscriber. 2 juta. 2 juta tuh 20.000. Agak sedih. Oh iya. Tidak terserah. Jadi sebelum berangkat, orang bawa jalan. Orang bawa jalan, saya lihat sesuatu yang ada di Manado yang DP bagus-bagus. I've tried playing it cool, but when I'm looking at you, I can't ever be brave, 'cause you make my heart race. Shot me out of the sky, you're my kryptonite. You keep making me weak, yeah, frozen and can't breathe. Something's gotta give now, 'cause I'm dying just to make you see that I need you here with me now. 'Cause you've got that one thing. So get out, get out, get out of my head. Semua jalan terang. So angka barang. Terus semua check in. Welcome to the jungle. Hola Tom Cisco lah deh. Thought we were going slow. Terus mau berangkat dengan tujuan Thailand. Kunkap itu kamu. Malay Cup dia. Jangan lupa ya bawa dulu video ini. Kemana bebek kok ya? Bebek kasihan.
aja sih sebenarnya. Ya, ini dia. See you next time. See you next year. Dadah, hati-hati. Happy year. God bless you. God bless you. Kun kamay. Lema ai me. Dadah. Apa? Iya. Sekian so antar KPKI itu. So naik pesawat. Jangan lupa ya kalau ini ada yang like, komen, ada yang subscribe. Pokoknya ada di sini orang. Oke. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. You know, we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Let me tell you. When I see you